o te no lava ina ia pe na ona e malama ia ma take out notes ina ia e lo nga lu nga fa cha kono te lo foi pe stay me te fa pe na ona e ai o e mastoi ina te va ia ma overseeing ia el maftanga ja kono ia ta ua te le la le vaenga le o lo tana na foi le ina ia a ina pe tato o le tato nga lu nga fa cha kono e fa ia le mele na o mai tu spa ia ele faia ese mala mosisi ele faia fo ine mata upo se kalesia po se denomination o te akono le upo te akono the word diakonos it means the one who executes the command of another, especially of a master, a servant, attendant, a minister. O le upo na le te akono o lona winga o le tangata na te whaataunuina le whaatonunga ai mai se taitai ia po se au auna ia po o totono le kalesia pe ona tatou mala mai so o le upu leo le ti akono it also means a runner, a servant, a messenger, a minister io o le ata o le upu ti akono io le tangata te mo io le tangata au auna le tangata ave fiau io le tangata fo e pe o le fai fiau ole tofinga ti akono ele o se tamai tofinga lea tofinga e ta ua tofinga fa ti akono o se fa alo mau lunga mai le atua ia mai o te manatu o se vala au le atua e pito sidi na mau lunga ele te tauna fa tau vai se manatu sisi now the origin of deacons is in Acts chapter 1 verse 1 and 2. E mana ia la fa mo se fai tau mai io ona fa matala tu leo va ngana e tolu e tau o tele nga luenga i ono fai mo ma le lua ona po ia wa fa to tele nai le au so wa tu po le moi o ele nisi ya e pelu a wa ngalo la to fa fine wo tia la to tane le tuftu faina o me ia so fai so ona tala ina le to tino anga fulu ma le to lua o le to tele au so wa fa pe atu ele te tau ona matou tu o le fionga le atua tufa i oloa. So ole origin po le amatanga le mena leina to fia ti akono. Ona ua yaile whaafitauri to tonu ole urua e kalesia ole whaafitauri la. Ia ole tufanga o mea ai. Ia o manatu la whaifi au ia toi ina ole kalesia po apostolo. E le te tauna alu se tala te lato teimi ia po ole vaenga le toi ina mo whaifi au. E le te tauna au se lato teimi o ia kufa mea ai. O lono winga la, e tolu vaenga ta ua lava le mafu anga o le mena vala a wechi akono vaenga mua mua. O le solution to an administrative problem. A fonga mai la, o le vala awino ti akono, o le tali lea o le whaafita auri na tupu le lotu. Me. Ta va fonga mai. O le vala wino ti akono o le tali lea o le whaafita uli na tupu te tonu le lotu. O le noinga i se si whaapunga o le ti akono o oe le tali o whaafita uli te tupu te tonu le lotu. Lona lua, to allow elders to focus on the prayer and teaching of the word of God. E na ia mawhai ai o na whaava noa ina ia whaiwhi au po elders, whaiwhi au matoi ina. E le lato mata whaioi lea o le tatalo ma le a o ina o le upo le atua. So wa fonga le leima ya o le siwa le ale me te tau ana mawhau whau le ia ito i ina o le kale sia. O le wala o ina o ti akono ina ia whai e la tau ngā luenga ia e pei o le tuwha ina o me ai te tonu o le kale sia i le amatanga. A o le ngā luenga la whai whia mato ina o le ti vote i ta talo ma le a o ina o le upo le atua. So a iai la sa koi inga i le mala malama le kusi pa ia i le kakalo foi. O lono winga i kakaunga e koe sau ki a Kongo. Walanga o le matawhai yoi lea a elders e kakaunga whai o le a o ina o le upo le atua ia ma le te talo. O le vaenga lona tolu. The origin of the deacons, servant, runner, messenger, minister, and answer to problems. Malamala, o le vala winga o le meni o le ti akono,
o e lau auna, o e tangata tamoe, o e tangata ave fe au, o e tangata e fai fe au, o e fo le tangata e whapenana fai matali o whawhita au. O le kele alau si akongo, e le fai la kou makali o whawhika au, e fai whaakupu anga o whawhika au. But deacons originally were chosen because they were the answer to an administrative problem. So, mafuanga ia na leo na tofia ti akono e fai ma au auna ale atua. Ngā lue ngana e ono o lona mata upo e ono fai upo mua o le fitu. Ia na ua fai tau malisi vaenga na fai upo mua male lua. But le la utala noa tu fai upo mua o le fai upo mua o le mafuanga o le whawhita auli na tupu. Fai mai o e leni po o tangata Israelu na feola ifu tu tonu o e leni e tauta tala lala tole ngana e leni mo le Greek speaking believers wa complain le vaenga lea wa wo le taime tu fai me ai wa kele me ai ave i tangata fo e le au kerisiano Israelu e tauta tala ngana e peru ko sala pe fo linga mai e lua kurupu le ko kongo le kalesia o tangata e tauta tala o Israelu talitonu ili ali e tauta tala ngana e leni ma Israelu e tauta tala ngana e peru fai mai la ua kufa me ai ia ua whape nganga fai mai tangata ia e leni o lea ua tele me ai ave tangata ia e tauta tala ngana e peru ai le lama me ai e mai a makou so le whafi kauri nga ia na tofia lole ti akono fai upula e tolu amule mole le ma le nei le au soi ina filfilia ni o tose to afitu e taulileia e tu tumu le nganga pa ia ma le poto ia matu tofia ila tau le nei faiva e wa fonga la o tau o le tofinga la ti akono e le fa peanga na mana na o alda stofi ti akono fa pe alola ia leo o e fo yo ti akono fa pe alola to ina ia vai poi ngai avangoa ai poi ngai avangoa ai ngai avangoa ia a e le fa pe meto ina ai ngai avangoa ia o mai lo o ko fa ti akono e le ai o le tō whinga te ako, no whaafonga me o tō me mua, fa mai o tangata who are well respected, meaning o tangata e whaahalo alo ngia o lato tūlanga i tu tonu o le ekalesia. Po se si whaapunga, o tangata le lei, o tangata e whaapea nao na taua loa, tangata e whaapea nao na le lei, e tau le lei tu tonu o le ekalesia. Amen. Amen. O le vaenga lona lua na tofia e te akono. O tangata e tu tumu i le nganga pa i o le atua. Mama. O tangata ia na tofia o le te akono. O tangata e tu tumu. E le tangata e afa. Po o tangata e nao ni nai mea o iai. O tangata e tu tumu. Amen. Tangata e tu tumu i le nganga pa i o le atua. O ti akono la, e le ni nai tangata o le matua whaatu muina la tau ili a nganga pa ia. Amen. O le vaenga lona tō, o ti akono o tangata e tu tumu i la tau ili ata mai, ia po le wisdom. Ti akono are the people who are full of wisdom. So deacons were chosen on the basis of being well respected, full of the Holy Spirit, and full of wisdom. E le songa ko fia langi ki akongo wala au yei le atu o tangata e whaalo alongia pe le tau le leia i tutonu o le mafutanga o tangata e tu tumu le nganga pa i o le atu o tangata e tu tumu le ata mamai po le poto mai le atu a whango ila aua le manatu ma se si le vaenga o le quality le mana o mia. Amen.
O le quality le mana o mia, o le tangata e tumu le anganga pa i o le atua. Angai le ai ma se so kako ma whainga ko au ngai le atua, pe a le ai le anganga pa i o le atua. E le ma whaifo ingai au ngai le atua e empty. Amen. 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 O le tangata le mana o iai le atua, o le tangata e tumu le anganga pa i o le atua. Amen. O lo no wingo ti ako e te tau ona e to anga e sa iri le li I ma whaatumu oe. Amen. Ia la tato tilo la I le ulua I te akono. Le ulua I te akono ia na le fitu lea na mua to fia. O le tilo la atoi ina ia po apostolo na ia te imilena. E la tau tilo ia o tangata ia la ua fit I le qualification ia po o tangata ia la I le la tau tilo o te tau ona ave I ele to finga whaati akono. O le koange ele whae o le lima o le mole. Wa le leifo le upu li to tele o malava, ona filfilia le I la tau ia se te whano, o le tangata watu mo le whaatuatua, ma le nganga pa ia, ma Filipo, ma Pokoro, ma Nikanora, ma Timona, ma Pamena, ma Nikolao, o le Anitioka, sa lotu le lotu a sa yuta. Full of faith, whafonga o Stephen lea. O le silati akono o Stefano le tato te malamalama. Whafonga tau o le mele na tupu a Stefano, he's a man full of faith, full of the Holy Spirit, full of wisdom, and full of God's grace, full of power, who perform amazing miracles. Avonga mai la o Stefano la. Le tofia ino Stefano, fa me o le tangata e tumu le whaatuatua. E tumu le anganga pa ia. E tumu le poto mai le atua. E whapea na na tumu o ia le alofa tu noa. Tumu o ia le mana. Ia na ia whai ai venga. O le no inga lava afonga mai. O le tia akono e leenga o le kufanga o mea ai. O le tia akono fo e leenga o le whainga o ngā ruenga. Afonga mai. E le tau fia oe, I le operatinga o lau mea lofa wha le anganga ua amaku e le atua ia te oe. E le wha apea akau ki a kongo ngā le kufanga o mea aika ko mea whai. Le wha whonga mai. Awange I li mi kinga le wha o ngā inga o lau oe mea lofa wha le anganga. Pe a wha apea ke loa umanga identify inga lau mea lofa wha le anganga. Amen. Kusala po ori ki a kongo e mawhaianga e wha malolo mai. Amen. Kusa po ori ki a konga e mawhainga avea o e mawhai evangalia. Po fea lava lale le kulanga le mea la e wha mea lo whai ngai o e lea kua. Ia e peila o se te whano. A o le quality le manau mia. O le tangata e tumu le whatua tua. E accessible uma I e kangaka. A ea, amen? Amen. E accessible uma tātou le whatua tua. Amen. Mea lai manga o mia ki a kongo I a whatu muina oe I le whatua tua. O le mea lona lua I a tumu oe le anganga pa I o le atua. O le mea lona tolu I a tumu oe le atamai po le wisdom mai le atua. Al fai upo e valufa mai I a tumu fo ila tātou I le alofa tu noa mai le atua. I a tumu fo I tātou le mana po le malosi mai le ali. Hallelujah lo. Amen. Amen. O ngā winga la, whafonga mai, e le whapea ngā le pau ale o le mea kakonga le kufanga o mea ai, ma le whakalofa I kangaka, ma le whaai ngor kāpaka, ma isi mea pea ngā e le ai. E le ai, o ngā luenga na, o ngā luenga te taunu whaatino. Ai accessible oi le operating o lau mea lofa whaleanganga. Amen. Amen. E le ke whakari whapese e o ma le kofi koi I ngā whakua e sa iri le lau mea lofa whaleanganga. Le ai o le kaimi ngai o le kaimi ngai waka kaunga e mala malama po le a le mea lofa whale nganga le wa wako e le atu e atu oi. Amen. 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 E accessible I ati akono I le administrative gifts I po o mea lofa fo ia pe o le apostolo o le whaife au o le ao e accessible uma e kako. E o foi la I mea lofa whale nganga o mea lofa le nganga pa I o le atu e accessible e kako. E le whape a kau ki a kongo, ngā ku whanga mea ai mai whaingo whi au, le ai. Amen?
Man. O mele e kakaunga e mana tu natu loloto e ku o mai whakalo e kakaunga e kumuleanga pa i le tu. It will make a massive difference i to tonu le e kale e sia pe awa apea e ke whakalo fa le kokoa a o oil tangata e tumuleanga pa i. It will make a difference to those that are coming. Man. Amen. Man. It will make a massive difference pa ia te oile ta mai e operate kongo ki a kongo. E le ko ye le me lea ole kawa e misa ki a kongo ia po ole fai ole me i ka ile si ki a kongo ia po ole vevesio ki a kongo. E le ko isi me pe nga a tumu ia ki a kongo le ngang pa ole tu e le ka kamu ko engi me fa pe nga. A kumu ele ngang pa ole tu e ke lo respect le si kanga. Man. Amen. Amen. Ke mala malama le lo kulanga ke mala malama le role ke playinga ke mala malama le mele ka unga faia. Amen. Man. Fa fonga la ko le si quality le o Steven o le ki a kongo fa upo iva ia. Ona tutu mai leo isi o su nako e ta ua o su nako tangata sa oloto o ku rene foi ma alesania mai la to mai kirikia ma asia o fifina wa i ma se te fano. Le fa palangi nga so le menga no one can stand the wisdom of Steven. Lesis. Avong mai la ki a kongo a va pe o le quality le langa mo e Steven e ka kaunga mo umma ki a kongo. Bai, awang e kumu oi mele ang o le lololangi ia kumu oi le malama le upo le kua e le ma fe kanga kali mai lo waka mai. Man. Amen. Amen. Awang e fai o ma ki base ki a kongo nga me va le me ke ma wa foi nga be nga a ka a o lo isi me. Wa va ve al kopi va pe a o lo mele kua wo le isi me. Ki a kongo ele e nga ko inga mo fai fi o lo ke fai el me nga. Ki a kongo le fai mai ia e kumulata mai. Wale ai se tangata e mawhai o na tū matali mai. I le aka mai i le atua. O longo winga ki a kongo. E ka kaunga ko anga fai kaunga kusi pai. E le va pe ngal whakalo fai. O mwhai fi awur kako e kale e sia le me kaunga fai. E te tau o na matua i e soko e upo le akua i e malama le le i lau mea nai fai. Amen. Amen. Philip became an evangelist. Prochorus, a choir director, he that presides over the choirs. O Nicanor, it means conqueror, victorious. O Timan means honorable and worthy. Barmenas means to stay with someone's side, martyred at Philippi. Nicholas means victory of the people. So, o ki a kongo umaia, i le tilo fai fe a, o tilo apostolo na i ngakai. O le la tau tilo lea o tangata e tu tumu le nganga pa i o le tua, tu tumu le tamai, tu tumu le tau le fatua tua. O longo winga, o le quality fo i lea a filifilia kako ki a kongo kilo i hai. Ia se vakalo fo si ki a kongo le si, e kumu pe, e kumu. Ko ke longa la oko awani na te tatu tala noa ile fiafi nei le mele. Amen. It's a must for all of us to pursue God. It's a must for all of us to make sure that you go after the heart of the Holy Spirit and God. Amen. Man. Pasolonga foi la le e ke o mai e to finga toi ina wa makwa e ready to take over le lo. Amen. Awale mele ku fa fonga mai e fa solo generation uma le generation o la ko mai le generation aya. Amen. Man. O lo la le generation a mai generation makwa le ai mase mea collapse uma me uma. Alela wa ulo le akua ngalu e mai le akua i kupulanga. O le mea le atua e vai e ngalu le atua masa ili tangata i tupulanga. Amen. E umalo le vanga la ilunga o me i akua e ke o oro ilunga o awa e koe avea le loku i le si levo. Ai le olo wo aku o a collapse uma mea i aki oe. Ka ua kele le mea lea.
O lono winga, a o eti akono, ia kumu oe, ia kumu le nganga pa i o le atua, ia kumu le poko, ia kumu le whakua. A wale kumu e ngā kala le anga, ma kala whaamisa, ma kala le. Kumu ka kou le nganga pa i o le atua. Amen? Amen. Qualification as deacons. Let's see, mole. Mo Timoteo, o lona matau patolu, whai upa sifuru. A i lātou fōi, ia mua ona tō fōina i lātou. Na lātou whaia i leo le whaiwa ti a kono, ina ua le matau le ngaina. Yeah, amen. Si le mea e whai, fōi le tātou ngā luang whati a kono, e mua ona tofu. Ia le upunga iei, and let them be closely examined. If they pass the test, then let them serve as deacons. Ya, afonga mai la. O le whiriwhiringa o ki a kongo, whai mai. A o le i whiriwhiria ti a kono e kakau o ngā closely examine. Ia le winga nā me pa pe te mana o wha malama tu se e siaki mo maka. O le lei o maka. Ia kia la kuru fo mai, ngal fo mai ki ya kuru mo ri o maka a. Si siaki o maka pe la poa ia me uri o maka pe la iti. Ia siaki lo la faiva. Wa vai a examine all fo. Si siaki lo la faiva, fai como lo la faiva. Ia ki lo la ia le fo. Ia po le lei ia se va vai ia ki lo fai ia uma va kurve me volele mo le scope volele ia se ki o kalinga vange o kalinga ia al menga ka le examine ia amen Amen. ko kurme fa longo lo pa ko ma va ton ma va fo ta filo mana. Kusa le menga le examination, ole upura le fa ngai. Ole no vinga ole soseta te sau kongo ko finga va kiako e ka kaunga examine mo. Ole mele no langa, ole makwa serious level le position ta ole si akonu. Ele se mea mama ile tua la navala au ngai i tangata o mai ngalu lue fa ti akonu e fa ia si mawalunga. Amen. Amen. Ale leva mai tala tu se ia. A pasilo. Ia on a vea lo la to mati ako. Ia va fonga mai la le si me le si ko nga teste ma nga ia no le me foi no walu le si leadership conference nga ia o fa longo ia. Ole wala test tai kanga. Ole makwai fai o se me foi le makwai pa ia la uva. Makuai o omia o e kulimang. Ia nga kako wawa. Ai lola ia le po le ala respond in the situation nga. E ke loa kongo ya koe nga kanga kai. El kanga. Awai ke le ilunga se si pe asolo le le me. Fako ai loa kanga kamongi. Pe ao o kai me so wale vasa. Amen. O le sila ki a kongo e maka aka. Ai a o mia lo kulimangu. Ia o kako whaalongo lo i sauro ma upo e ke le i whaalongo mua ia. Yeah, on me ngo fa longo e si leadership training o loi. But that's the way you get testing ai kanga. E lo la kwanga ka pe nga e respond va pe nga situation don't give him any responsible position. It will be a disaster. Because ele ai se tangata e mafai nga e lo moni tangata la ai. E whakoa e loa lava le tau tai mata pala e le aso a wha. O ko i ngā ke loa le kangaka. E ke vai fo lei tangata. Ia wakako loa lai ko i ngā kangaka ia. I kai me whape ngā o ngā so wale vasa. Le ala wakako loa i loa. Po le ale mata ata tangata e kukupu longi mea. Wakako loa mo ia ko i ngā kangaka i kangaka. Amen? Amen. Ol me wala le e ma ko ka wale le equality le ka nga examine mo. Ya, la da to wol fa po evalu fa e o suma tolu ya. O te akono foi, ia wha peona wha atoe ina i lātou, e le wha ngutulua, e le fia ino waina e tele,
e le manu i oloa. Lo la tu taofi le mea lilo ta ul fatuatua i le loto fuatia i fo mama. Au i lato foi ia mua tof foina o i lato. O na lato fai ai le o le fai volti a kono ina o le mata ulenga ina o fafine foi ia fa apea lava ona fa matua fafine i lato e le ni fatua upua a ia fa utauta ia fa maoni me o malava o ti a kono ia taitasi mala na vai to tas ia pule le i la lato fa nau ma o lato lava a inga a wa oe wa le ona fai o le fai volti a kono e fai mo i lato lava le mamalu le ma le fa malo stele i le fa tua o lo ia ke riso Yesu le mata pula le tana no e pe folinga mai na o ti akono tamalo lo a langa la le ti akono tina ia ele faina ngai le ve o mato ya mata to nga a ole quality le na mi po le qualification of deacons number 1 ole upuna fa nga ma le fa sa mo ia fa mai ia fa matua to ina fa to ina la vole fa po o tia kono fo ia fa pe ona fa to ina ia fa pe ona fa to ina ia masalo le fa sa mo nga ko inga ka ul melo to ina ia pe e anga balu e alanga ko ke le fa ko inga le pa ai ola ko me fa amen ma nga ia le fa palangi o le pule fa nga le fa palangi o le respected and have integrity ki a kongo o tangata e fa alo ngia tangata to e ta uleleia ele ai se me ka uleanga inga I fa longa mai o ki a kongo e ka uleleia ele ai se me ta uleanga ina e wa ongisi ki a kongo e ti a kongo ale kele yo me a uma ka umele me o ki a kongo ka umele si me o ka umele si pe e le longa se me la uma ia solo mai e lo suafa lo wingoa I me te tupu ya amen ole me mo never mai ol ti akono ol tangata well respected and have integrity e ka kau nga kau le leia lo na lua must not be heavy drinkers and dishonest with money amen avong mai oko Kaua kele o ko wi ka ki akongo kusi ko notes because your job is to train people. Amen. Kusi ko notes because your job is to train people. Amen. Yo o to mafutanga we ele ka uso fe o vegi mafukanga ka ka wanga fa ye o ko wia ma fa o ko trainings. I don't have to be here. Man. Yo the taula ona fa de len ko notes. Number 2, it must not be heavy drinkers or dishonest with money. Au mai o kia kongo. Au wangi ka uleanga inga ka kowi mengi o kupe. Amen? Amen. Whatever, i ka kaunga e honest ma apenga, au wangi dishonest, ai ka kou. Ia, o ke iloa le se o ka kowi ngupia. Se vanganga, o nga ke nganga, ale o ke le iloa akua. Ia, a whainga ke ngupia. Ia, o te tau ona, fai se fufuanga ia te oe pe fa e atu vai ia oe ia pe ia oe ia po le arko nga me fa ia oe wai e kaunga ingu pia se kia kongo yo a fai foi nga kia ula e sa nga ula sesi e le se kia kongo pe se kia kongo ke lo le se soka ko e kare si e mol me nga ai ke le la e kare si le ku pol mele e pe or ka funga ilu mol fa sa fo le ka lo sa nga o mai le kongo that's a shame. What a bad example. We should never do that. Yo e oisi fa kia ko e o nga il polo sa ia ka ku fa mankunga le sa yo e va pe foi na te fa mai le internet a la me nga fa ia lo sunga kia ko o ka ka ku ulo kia ko o ka nga le ko anga I ulo a ku kia ko e le lo te fa pe na me nga lu nga le tua amen yo e se ku lo pia nga ko saula ia le ha yo e o fa ia fa pe na e le fa pe na fa inga no tolu. They must be committed to the mystery of faith now revealed. Upunga le review fa mole santi fa sa fa o le review nga ke le lo nga upung nga. They must be committed to the mystery of faith now revealed. Afa mai o ki akong e ka kau o nga e malama le lei ile mata upu sili o le fa tua. Amen.
O le asinga vaenga o le makau pusi sile le akua le te tala noa mai ele whaatua tua. La se vaenga o le makau pusi sile o le whaatua tua. Tātou ti akon. La singa vaenga o le makau pusi sile o le whaatua tua. E se singa ke loa o le ale makau pusi sile o le whaatua tua. Amen. Ia le la avakul melea. O le atua na liu tino tangata. Na fio mai oia i le lololangi whanau mai oia o Yesu i le tangata po o lona tina o Maria, le tau po o Maria. Amen? So I fua whatasi ma tangata na maliu oia i lunga le sa tauro o mo tātou wanga sala, tanu mia oia i le tolu aso, to e tū mai i lunga manu ma lo, faali le au soo ave ia le fe au si tia o ye le langi a la tilo ile au soo kusi la le au soo fai tau ai lo tatou. That's a mystery of faith now revealed. Amen. O le vaenga la le te taunga komiti ai ki a kong fa meti a kono e ka taunga e komitma e mala malama i le fa kua. The mystery of faith that is now revealed. Or that is the mystery of faith. That is the mystery of faith. Amen. What about the rapture? God, amen, is going to come. Jesus Christ is going to come. Rapture ka ko ulunga. Amen. Ka ko wo to be with the Lord. Lalimela tupu fitu to sangal poponga. Amen. And then there's a victory at the end in the battle after the battle of Armageddon. Then the revelation of Jesus reigning from Jerusalem for 1,000 years. Amen. The revelation of hell, the revelation of the great white throne, and the revelation of life eternal. That's another mystery revealed. O mea ngā sa ngā kia, a le wa whaalia mai le whakua. Amen. Le lau kako loa kako wola. E iei lea soe rol sikianga. E alol sikianga o almea kupu fiku kau sanga popoanga. A umar fiku sanga popoanga fi o mai Yesu kau a maketo maloka ko. Amen. Reign o Yesu ma Jerusalem ma le afe tau sanga. Whaalingo le o se ori o le whaalingo le ngofoa. Whaamasingo le atua ma le whaalingo le ola e whaamavau. O mea ngā o mea sa ngā tia. A leo whaali mai. Whaafonga la o tau ti a kono. O le tala la le tusipa ia wha mai o ti a kono. E te tau ona komitla ko le mystery of faith now revealed. Mena e leino ufai atu, a whai kako wa o ngā kusi lalo notes. Because your mind is not a computer. You cannot understand all the things. You cannot remember everything. I've learned the habit, Funny, I've learned the habit of writing notes. Because if I ask you again and you don't understand, then that's not good. Every leader must take notes and understand. O lesi kanga kalela aso so o kia lu e teach o e. Ka ua la le mele ia e mala mai, wa e le mala. E te tau ona komita to le faith now revealed. Number 4. You must live with a clear conscience. O la le wingo na mea, e te tau na e ola mamalo manatu, mamalo mafofau. Amen. Ua ke ola angoa. Le fa sa moanga ua te ola fa le ongo lua lo pe e mixio mafofau. Mo yele mea pele, mo yele mea. E mo yele mea ko ulu e ngaka pele, mo ye. O ke ola fa pe nga. Number 5, fai upa surma le lua. Deacons must be faithful to his wife. O le ala kalango e kamaloloa. Kamaloloa, be faithful to your wife. Yang ake malanga mea. Number 6. Deacons must manage his own children and household well. Ki a kongo e te tau ona e pulea le lei lou a inga malau whanau. A whonga mai la tātou i la iko whangau. O ngai ma whainga e controllinga lau whangau ngai la iki e o oro lava lau whangau le eitu o makukua. O i ngā lai ke i loa le se sengo ka miki la iki ma ka miki o makukua.
Amen? Amen. Amen? Afonga mai la, ele metil me lea o le kako ko fingo kako ele mawhainga control kamiki. Ya almena tātou ia lai tifanga, whait konga luenga ke mingai. E o olo lava teenagers o ingala ke loa le mako avive la o kama. Amen? Me le lo whakru kamakiki a ku mar kamakiki a kio, e peke whakru kamakiki a alu sau mare o ngā. E ke le lope whawhenga control. Kei mingai, it's a time e whai kako ngā luenga. Amen? Whai upasuma tolu. Awa oe o le lei ona foi le favor ti a kono. E fai mo la tau lava le mamalu lei, ma le fa malo stele, i le fa tua tua lo ia keriso Yesu. O la koula kangaka ie se ja kongo mo fai fa le lei fa fonga mai. E kokongi oe o le kokongi la o le kawi o le fa alo alongia po le avako le respect ia ki oe. See, we cannot demand respect when we have not earned the respect. E kakaunga ene le respect you don't just demand it. Ele fa pe ki o mai lo fa fonga mai. Ka ko ia eve makai kai. Ele me fai ka ko o e le demand ka a mai lo fa lo o a o fai au po. Yo. Ya pe o le si me ku pul mala ka po le si eso. Ya o demand ele si ali le fa lo ele vai ver. Alô que eu vou mau é que le la vai ngal venga ka ngo fai. We don't demand respect, we earn. You don't demand people to give you the respect, you earn the respect. Amen? Ai manga ka kai fa alo ki ya ki o e le menga le me earn le se me ki ka ngo demand ka ngaka. Aba fong mai la le o fatula leaders pa mole. Do not rule over people. Man. The way a leader or it's leading, meaning you go in the front and the people are following you. Leadership, if nobody is following your influences, then you are not a leader. Man. You are just a boss. The way you lead people is you influence them to follow you. If nobody is following you and your influences, then you are not a leader. You're just taking a walk. So, earn the respect. So, you don't demand the respect, you earn a respect. Wives of deacons qualification. Yeah. Olela olibele etala no I fo ilele I to oluo ti akono tamalolo misala ngaliva peanga tamalo la ti akono ele ti akono fine ya lela tala no ilmele mo moti moteo lamta opu elua ta te tolu fa opu suma elua O fa fine fo ia fa pe la no fa matua fa fine ila to. Ele ni fa tua upua a ia fa utauta. Ia fa maoni me o malava. Ngala. In the same way, their wives must be respected and must not slander others. Fa fonga mai ki a kongo tina au ole faita tala. Ki a kongo tina au ole faita kala. Man. Yo, anga ngai sa wenga ole upula le slander ole ufa sa mo sa ole slander ole kau kala e fa le anga le sikanga ka. Man. Amen. Amen tina. Amen. Au ole fa yel me ngai kongo lo. Yo. Ai se me ke le fia ile sitangata arusa ola vai fa yela utala. Fai le lu kala so ala pule lu mata upu. Ia ona toi teu le ma fa le. Ai o lava ne ia lu le sitangata fai kala o le si fa finge. Amen. Se esele le anga ole me le ole fai kala. Amen. Man. That should never happen. You kongo ka ko kale si el menga. Yo ole si tina, ole si ta kono tina, o longa mauso. Ai se fa fitauli, go straight to that person, talk to them, suss it out. Avon mai.
In the church, it's not a fighting ground. Amen? In the church, we are fighting the devil. We are not fighting each other. The moment we fight each other, the whole church will collapse. Amen? Amen. The Holy Spirit will walk it out, and we can have a fight here in the church. That should never happen in this church. Amen? Amen. Wives or deacons must be respected, but they must not slander others. They must exercise self-control. Exercise the self-control. Ole mea la vai masang yenge mo kinga e sau no le upo kasi le ma vai ko kaufi ai tia anga le wo mala mai wo fa se fu ko sanga o fa i pol tina e mamulu mai lo le upo kasi e ma vai ko kaufi ola wala me masang na fai il mato wa e ke va ai ku lo wa ma ka sau say calm down eleya nerves umolong calm down nerves ya kwa ngobore jalo kalau ngobale le amen ele va penga umakinga usikinga they're very humble, they're very quiet, they don't say much, but maturity kalau lava saulo le makwa fa mai la just we exercise le self control tina. Exercise self-control. Ola sila kinga, wa masangi lang mela fa ilifali. Wa masangi ya lang mela fa ilifali for ele control. Ia o nga luang ele o fa ka pasi ya luang e o awal kele. Ya o mai kongo o fa sa makuwa ile nga fa ya wa ile ai ma control ele control le vale ele con hanu fa solo ako ele control. Amen. Amen. Ole si foi la kanka. Ele e pe foi lele e manga foi lele ia fai aku ile kanka ala kali mas pe fie ele manga a kali mas kanka pe no fie al mela ale o fie foi aku ile kali mai. Pe akire ngoso rika. Ai pe la ka fie o pe fai aku lo ai so mo ile kanka. Ia mo pe le ka calm down noi. Okay, ele ngi me fa le anga la me anga. Yo, que sa wa fa ila nga ruenga se longa wa ko ke fie pe ava pe kalima ale kalimai wa ele fie. Exercise self control. And the last one. The last one, the number 4 on military no China. Afome China, be faithful in everything you do. Ele mawango fie ka ka fa mahong. Ele mau ngofie. Fai ka kaya nga mong gang ka fa mahong. Amen. Amen. But just be faithful in everything you do. This is life. I'm still on quality needed as a deacon. Stephen, a man full of God's grace, full of God's power, perform miracles. Fai upasuma lima. Stephen, fa fuse fai kauma ya fa mole. Wa pula to aya ya teia o ila to uma wono no folifono. Wa iloa ila to na mata. Wa pese ia fo fongo se angelu. Kusala al kai milenga fail tipeta. In other words, ka fail tipeta fo lo kanga o tu la fono la fo semo la satu ka yo nga fail tipeta ma Stephen. Le fa al tala la just ba ia ma o fail la to tipeta le wa makwa over le ka mai ma le poto telo Stephen. O le kala ngoa i le kako kai mingai o le tala noa i lo i o tu la fono. Le kala ngoa i el ti akono. Ai fa mai na tala tu pa ia mai o kilo go ping o pe o ngi mako se angelu. Chole. Se lo fia pe fa pe uma mako ki ako chole. Pe o mato chilo atu le kalesia. O pe ni fo ni angelu uma ne ti akono. Kilo le siki ako maka le siki ako. Me se va o maka so va ya ku pe yo se angelu.
Awa le mea le fa mai fa mai o vai atu pe ona foringo se angel. O pese i o fofonga o se angel. Ia fe fa pe nga fo se ai se fio ka ka o mai le loko a. E vai o mai le loko a ku so le o kai angel o foringo ka le fa ka lo po pe ko ko so. Amen. Amen. Pa kunga ki a kongo so le foringo o pe angel. Ari pa. Ale mele o ke fa koi. O ke le lope ngai hese so la wari ku sia le mele nga vai se angel. Ai ngol la ko imagination wole how beautiful it is the facial expressions on ngai mo le angel. Fa me ala o tu sia mai. Wa vai atu I foringo o Steven. Pe se angel. Alo, olala ke fai kau fa pe. Fe la fa pe ma ko angelu. Pa pe uma foringo ki a kongo la ne duia wo sip senta. Amen. Aka ai se ma ya so. Amen. Amen. A kongo la ke fa pe mai nga Steven na me fai ele nga Steven. Ole mele na tu sia le mele e ka uma ka ko. E ka kau o nga possible fo le winga la tala fo ile e ka ko fo ringa vai o to le ke le yo nga ruenga le fa yo ko e a o si ki a kongo e fa u mai ale kai o se sa mai uma le loko ko e o fa u le fa amen e ke va ko o si ka o ka nga fia loko ma ko ile fia loko ai o fo ringa fa u amen e kunga e lengi foringo se angeru ka ki a konga e kunga o tika o me e kongo le versa tangi mai le tika e va kunga e tika le kurva ko a sa fa ka lo fa si ve ko le o le leo le bele ku le silale me selmana fai upula iva se furu mo le mole ona tu mai le o iso su nako ta u or su nako ta mata sa lo no one can stand against the wisdom of Stephen ole mata upula fitu fai upo e lua e o le lima ya alula e fai kaule fale la ngai fai sikele o le fai taunga na ai va fa fonga mai nga sa Stephen o le ngofo mai le au fa se yo mala tu si upu mala to we mala tu la fono mal tala angol tala ole to rap o le kusi pa ia Israel ai saule ki a kongo o ngofo mai le orie mala ku la fongo fa makala mai lo Steven o le amakanga mai a kabu fa makala mai ia le tala angol tala le lei se ia o mal temina mali wa Yesu to e tu mali Yesu ma to e tu usala le fa makala o mai Steven o na mala malama ku si pa ia makwa sawar ke ne se kau le faring ala wali e fa sa ngai makwa le o le mala malama le wali e mala malama ki a kongo fa mo me disi me manga ia le o ki a kongo a o le makwa mala malama le le ku si pa ia amen o le sila ki a kongo e fo ia ngisi ki a kongo nga ngo fo mai nga kusa wa umale le ale ko sang kaluai ele I umal fai le umal la pepa le kasi le fai ka o le ki a kongo pa wale mela ma wailo fa malo si anga nga le la unga le sa pa wanga le kai mi ka kango le ku si pa ia wa kumur ka ko fa sa ku si pa ia man o sa le sia so fa la ya ku si pa ia lunga la o fa ku la wali awala va ko mo men ku si pa ia I mele ka uma ini tanga te fio e lengi la ko ulu man mayo if you walk around without a Bible you will know nothing about wisdom. Wisdom can only be given by God. If you don't read the Bible, you don't have any wisdom at all. Amen? Amen? amen Oh, kasi ala ukir kilo ka pula mai ele fe kausong kuspai. O lo le ele fe kausong kuspai. Avalongo mai ki a Kongo e ta tauona e malama I le fatu tua le ka ki kalango ai. amen Amen. man
Masalo fo ko kele o sika ko mai lokula sa o nga ole fai kau mai ala o mai ka ko o kele ala o sika ka ko sa vali le mai ha sa vali mai ngalang telefon mai le o le te manda mata el telefon le la ku spa ia e se a me ala ki mga makai a mai a phone is not a Bible. Amen. The phone is not the Bible. Although you may have the Bible in the phone, but the phone is not the Bible. I will use the phone pa pe o ke alu I me fo I o ke longa o lai o ke manga ia vave nga mose mau o walu le kuspa ia le telefongi ia pa fa insi me ma fo anga eling fa ngar telefongi o me fa kope ma but the phone is not the Bible. The Bible is the Bible. Amen. Let me repeat myself. Ngai kei loa o le mafua anga nga o le mea lei o nga e pepe pea a hongola ka komisionga ia to go and bring people to Jesus Christ as membership in his family and to develop them into Christ-like maturity through the word. Ya me ya le la fa solo ko ya le la fa solo ko ya ko repeat ya ka ko ka le si le visiona ma le misiona because that's the reason why we exist. We don't exist for any other reason but the vision and the mission. Amen. Al me wala le la to fa ya tu fa mo le mole ko anga fa kaula ku si pa ia fa mo le mole ele nga ku fanga me ai me yang bala wi ngai ka ko wele ku ele ai o le vaenga nga o le si vaenga le bala wi nga oi a le si vaenga le fa kali mal bala wi nga oi ko inga mal fa fiau Amen. o lo no winga te tau ona e ta pena le ai e mala malama le upo le atua fa e po lima suma tasi e lima suma le ono le sila me le fa mo le o ma se tau me O tou we wa ma aua ma o le per to me ina loto matalinga o tou te e atu pe lava I le nganga pa ia pe o tou tama o fa pe fo o tou wai so le au profeta ele isa wa ia o tou tama a e fai kau I upunga o le ale mele ta uma tato e ka uma yel kanga kaya koa ele fefe boom. Amen. The word is bold. O le ti akono lea makwale kumule nganga pa ia kumule poko kumu makwa ile ko e fe se kangaka o te le o fa tu lava pe o le malo vale po le koa le mafofau le ai o le mele ta o le toa le tala le lei pou le kaukala le ko fe se mea o nisi taimi fo ele vala winga o tato wele atua ele o koe manga o mia le mele o le faalo alo langa ko kile kan ka faalo alo o se o kile o fa ko pe ka kile o kiola le ma fa le ai o le winga la o tale le when the law gives you the word to speak you speak with boldness and respect. Amen. Ale upu le fa nga I o le bold Stephen was so bold fearing nobody but to preach the word of God. O lo boldness lea e ke le fefe ai. Amen. Amen. Fa o lima suma fitu lonos fulu. On alalanga leo ila tou ma le leo tele. Wa pupuni o la tu talinga ma feo sofi mai a te ia ma le loto ngatasi. Wa tu leia tu fo ia te ia itua ila ai. Na la tu fitongi le ia te ia maa. Wa tu fo ia e mori mau la tu ofu ile taule ele o saulo le ingoa e leo ai wa fitongi fo ila tu ia se te fano o vala au o ia u fa pe atu. Leli ia Yesu ia e talia mailo nei nganga wa to turi foi o ia ma alanga atu ma le leo tele. Stephen the deacon was so willing to die for the gospel and the truth. O vai tau le mele ma fa there are so many people who are willing to die for nothing. But Stephen was willing to die for a reason. Amen. Amen. Ya o nga ka ko wola fa mole ali. Ya o nga lo wola mole ali. O ke ule o nga, o ke ona le o nga, o ke ka ule o nga. O le vala au nga le atu e tatou e fa a wau se yo o kai me o ke ka ngaka. Amen. Ko kele ka ngaka ngale manga o afo ile fa mai ma fo fa le mele fa yo solo aki ha i ko fiki a kongo a mai le ku a fa mai o to o le menga nga fa e sau ngale mangui ai lo ngolang le mangui ai malanga fa nga
anga olonga ma fau lai ai e siri aku le ma onga olonga mangava ngai lo le mea pa ia nga mai ele aku o le kofinga o le sila kanga e manga o inga ia fa malie longa loko ma ia fe kawi le lei mo ia fe kawi le mal mea le manga o ai awangi fa fe kawi ile mea le manga o ai le aku amen o le mea le manga o ai le aku o le fa mo lo ka mo e se ia e hoki ala ngala ko ke ni tanga ka manga fa fe kawi mea le aku ia ia e fai le mele anga i fekau ia fai le mele anga le mele ke manga ai ki ia ile menga mai le ku ia oi ya ni le se mo ia vai oi o ke o ki le nga o te a mata ai le le amen o le ko ke le isi kanga ka e pe o le o longa o langa e pe o le valunga uru fo ile nga umanga fa maka osiku o le urunga ngofa le e pe ia ma pala ale uru ele ko va va le uru ko ke le langa e manga ele le ki le fa maka osi ai le fa uma amen don't stop without finishing the race. Do it until you die, but don't stop in the middle. Me wenga fa ngofi ai sikanga ko ile ko finga maulunga ba ko fa afia lu ai halu alu o le va ya lu ala wo fikau i mea manga oinga ia kia ia fa pele ko finga pe se me o se fasi fa kalo fai vai oi e ke kia ia lo le mea ko le oile atua ko e pick up le sikanga manguia kanga ai fa lo amen 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 awange e alu ele fa uma le le vala awale akua fai se ia o ke me vala o ka ko e sili alo woki e alu ko mau a wo fai me nga o ile atu mai no fai me nga e manga o ai ku me le manga o ile atu amen amen Philip the deacon tato mai le si slide nga mole Philip the deacon who became an evangelist o Filippo la ia le si le ti akono va fo mai ele i fa pe nga le ti akono le me nga ye Filippo ele ai o le ti akono Filippo ai le ka ofi ai le me alofa lana ministry gift amen o ia o le fai evangelia a fo mai oi ele va pe a ki akono nga le va fai ele nga ve ai ma fai evangelia le ai o le vala aunga ma le me alofa wa mai le ku e ki oi e ma fai nga e ki akono ai ki fai evangelia amen nei se me ka fi oi angala le fala velave ele o ye ma fo ka ko pa me ai ki akono lo ape ya ngal ku fanga me ai ma fa ka lo fa ko ia ma fai nga lu fa ki akono e ngo fa le wa ele sa ili le ku wa ele ku mu nga pa ia wa ele fa ku mu le poko mai le ku wa nga le pa wa me le ye ngal fa ka lo fa ko ma le fala mai sau ba ai ka paka ia isi fa kai me ba ai ka paka ele ba ai ka paka ala fa ro iso le om ko fa ale fa lo mangule wo mangole mele vai ku wai pe anga o ie per ka vale o le se mo ia ko mo wo se ka vale ai misi se me la ka fe ka lai mai le ku ia ki o ngolo fe lo ai o fa fo ai ke le fa lo ku se pa ia ka lo fai amen amen le lo po le me anga le la unga la fe ka wi le amo o nga fe ka lai sa o mai ale ku ia ki o ala wa fe lo ai fa fo o le sila kanga o le wa ala nga fe lo fa fo o le fi fa lo ngolo po le ku avo me ka ko ia ku fe ko ai ku fe ko ku ai pe ka vale e ku ai pe o ai e lo a wo ke le fale le mo se me ale mai le ku amen yo e wa o si kai me o le si me ma ka ki ya o le o kai me le wo si pa fa long bai ku ko ngolo bo o le mo ka fa le al piso ko ka long nga fa fo o lo va pe o ke le ma ma po lo ka nga nge le me le fa mole ai fa kalo per ko ngalo fa kalo hallelujah praise the Lord hallelujah we give you all the glory ma lo no man so hallelujah praise nga sa wo ka ya ko ya lo vivi
Ale o sa o kai o ka punga fe ko ole foi a pisa pisa o fa o ole o isi la kai o ko ale me fe ka wi lo ma ko fa une mele e fa ba yoko ya e lo fa alo ile ko ke mi ka po in respect God o tema sauninga you need to respect the Lord me vale lengo fa ku la ba ngai le kema ai o ke mo pungo ngo kan kai fo awangi ko ku si le kema o mai o ka pungo ngo ile ku awangi ko o le ango malele mi ngao le ile atua. Amen. Amen. O Filipo la. E ngā luenga lam tau pe ono no Filifilia o ia se tiako no tumu le ngang pa ia male poto mai le atua. Ngā luenga lam tau pe valu na alu ai Filipo o Samaria alu e ta. Mana tua la o Filipo e sau mai Antioka o fe me ku e Antioka e ku o Turkey. Ma ko le kalesia Antioka o e kalesia e fiku ianga I Asia o fe me ku e kalesia nga e ku o I Turkey. Used to be called Asia Minor, but it's now Turkey. Yeah, it's now an Islamic country. O Filipo na e sangu mai le kalesia Antioka ngalu la ia le fa walu Samaria wala unga ye le upo le tu la unga Filipo ko kele kanga ka wa mai fa altanga. Amen. Wa fa pe nga o nga perform miracles o le mata o le fa upo fitu na fa mai wa ku kule Filipo ke mongi fa mai wa fe ke mongi a o mai fa fu makanga lai ka kalo e Filipo mai o tangata pipiri wa fa malo lo Filipo. Amen. Ya o la kamanga o Simon le sorcerer ngale mai bo Simona o le isosos o le sorcerer was also saved and baptized. Fai upalusu male ono el tonsu male ono na Sao Filipo wa fa makala le kusia Isaia le eunuka fa ola inga le eunuka papakiso le eunuka porque a Congo le me aka le eunuka el pakele fa ola inga le pakele to lo le kalesia lo tupo papakiso ki a o vai le ai eleva pe ai ki a Congo ka fia ile la me alofa la ministry gift Amen. wala ofisile se si ngolo lima pa wa malama wa e loa mai le atua la me alofa fa le nga la ministry gift la me alofa le ke operate as a minister io non li pa wa ilo ya e loa la ministry gift po se fai fiau po se fai evangelia po se fai aonga dali po se perfecta dali si me Apostolo. ya po se apostolo o le menga ka le ministry gift. Amen. Amen. Afo mai la o le ministry gift ai fo ia a Stefano o ia a Filipo o le fai evangelia. Amen. Afo mai la kusa pe ki a Kongo ele va pe a le fai awa ma fai ele ai pe ki a Kongo o e mafainga e operate la gift le pe a e mana malama i la umea fa le o binga la e ka u ke le mele o ka ko mana malama i la umea lo fa nga makalo le nga lu e ti va lo la umea lo fa le ngo ulo ya wia ina o discover inga ya wia ma o wa ulo mai le tua la umea lo fa o nga lu e lo la ile o nga lu va pe o la wa mea lo fa le na mai le tua wa ulonga ya wia e ka kau ngo e le se mea lo fa ke ia wale le no it takes a lot of work. When I know that I am a teacher, I had to spend another $17,000 to go to school. Why? Because I know e ka kau ngo ngalu e la mea lo fa le amo mai la oi usa pe ki a Kongo por alko finga e mana malama ila me alofa a mai le tua e ka kaunga e ngalu e me alofa nga a wa ele ka fie se ki a Kongo e se ko finga ki a Kongo le mafainga fa nga la me alofa. Amen. O le ki a Kongo la ele nga le paunga le va nga ki a Kongo e ele se ke pulunga. Amen. Amen. O le mele ale ki a Kongo e ka kaunga e manga ko ngakuru loko le kaunga ke le mele o le si ti a kono na ia o Nicolau o sai mai o Nicolau la o le tangata nu ese na convert i le lotu fa iuteia o kanga le o Nicolau
o le tangata fo le tangata nu e se tautala ngana eleni o Nicolau fo ele sa mai le ekalesia na Antioch o le ekalesia le Antioch it's the largest capital city of the Roman province of Syria. Now it called the province of Syria, but it's now Turkey. Tangata lea sa awa oina le lei o ia ile afo ia o onga fa eleni. A le fala velave ele mala le leila o kama le me ka fiolo ki sa o ku pa ia. O le na mafa faula le ai e ta o le mele ta o le lipro in theology. A ka o le lipro anything goes. Me a mai ngumi vakati ngingi vakati. O le lipro la le o longa o le na mafa fa ko le apea. Ele ise me fa sai fo le ka ko o fai ka anga mal mulu mal fai ka anga anga le wa mai le kula fongo o le kula fongo le e nga kai minge o sala elu manganga nga be kula fongo a ka ko wi ka ko e se pula ai la me fai o le me ka u lo kali o Yesu ai pula ai peke moi o ngai okay ya o le awa onga la ka ma le o lo na ma fau kula fongo ia kula fongo nga wa umalunga nga kula fongo nga kan ka isala elu ka ko wi kan ka ngu ese pula la me fai o le awa onga la na le e condemn le kusipa ia fa linga e lua fai upa suma lima se vai ka mo le la ma o ia te uni nei me o te le fia ia te oi ona o ia te oi o ta o fila awa onga pala amo o le na o ia pa la ko tu watu le me tau sua ia i lumo le fanaunga Israelu ona ia ai i me ofasia mo tupua ma ia lato faitaanga e fa pe fo ona ia te oi o ta o fila awa onga au nikalai tai ya o le awa onga la lau nikalai tai kukusa le lea ma pala amo io e mai la onga la ulilia it's okay o kula fongo ia mo sala e ka ko kan ko ese pule o la me fai ile sa fai ngol ngame usa pe ke moi o falesi ainga e mo se falesi ainga e mo se o falesi ainga le o e ngai okay ya e ke anua e ke okay ke anu le fa o ele ko ya mo kula fongo ya ka ko o le awa onga nga le ma ko e konte mai le ku e Yesu ma ko wa ile fi fa fonga mai la kusala la kamale ele mala le i makau pusi si o fa ko o le me fo le te fa to e tato awongi fa vale ha o sisi amen me nga ka unga kele le mele o le o ino la fiong pa ele to o fo ba i e kale sia fo le e nga le o la sa fe ya ko uru la i yo mai mai nga lo ko nga ko uru ko la i ko nga ko kala i fo o le mol mo yo ke ya ko ya le mol mo yo amen e pe o le si e kale sia nga e pi ma di e fo e kia o mai lo kala sa halu le vi inga uma le vi inga pa mai lo mal fe au ia mal taimine nei o le a wina tu nei te kale sia o le langi ia ko uru ganga ia lo a ia nga mo e ala ia lo ganga pe kula pe lu kula la fai fa mo el va ia nga mo ia o maka la kapil po a ko so lo me nga fe ala ma lo kula mo fe fai mai ala tua ia saulo mo le lenga wa mai le tu le la molo fal mo fa mai ale tu e mai le tu le la ma ngai le me la ka ku ka ya e ku sala e fa ye so sa mo le me le avio ka ka le lang ai le ya lu fa ka si fa fi au le lang mole au ko ke o se lo ko fa la wasa va pera amen ele lo be va fianga fa ye ko nga ka ko ngunga va pe there's no such thing in the word of God. Amen. I don't know where they get that from. Ole mela nga ka we fa mai alu se lo tu te lo ya o le le ya ile kusipa ia amen awu ngi fa vale ya ka ko o ke lo ngol ke le yo o e ka le sia fo le wo mai pe fo le it's more revelational and it's more for it's more about feelings. I need to feel nice. Ma ko ile ai ma se me orgullo pa ia o. Va ka ngel pa le pa u ilalo.
e ka paling pa uilalo o le ku pa ia amen e paling le ka kulongonga mal pa uilalo paling foi le o le fiong pa ia le amen motives for serving God le ale mafu anga le ona e au na le tua ask yourself, do I really love the Lord? Le ale mafu anga le mea leo na e au na le tua ia e fesili lea e kia lofa i le tua awa a pe o sisi mafu anga le kia au na le tua and I tell you ele o koe umia ai o mai ki ole ngau makua i le fia ia your service for the Lord must be an outflow of your love for Jesus. Amen. If you love the Lord, if your love for the Lord is not the motivating factor, you will become inconsistent with your commitment, dedication to your responsibilities as a deacon. Afa pea ele olowolofa ile atua le mafuanga o lau au nanga ile atua. Ele o koe umi lava ai o mai aki o le wha vai. Ma ele commit le lei ai ile mea wala awai o ele akua ma inconsistent na ilo sau whai o kiuke. Amen. Number 2, the motivating factor for your service for the Lord must be your deep desire to see Jesus Christ glorified. Amen. O le mafu anga e alai o ngā kakaunga e au ngai lea tua o ngā lou no ta inga ia si itia Yesu ke wiso i laka au nanga. Amen. Ia avela ta au nanga ia Yesu e si itia ai o ia maua lunga i lona si itia. Ai afa ape o sisi mafu anga, then I will encourage you to rethink. Ma ia e toi mafu fau le mafu anga e lei o na tatou au na ilea tua. Amen. 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 Tatu tu la imanefiaf. Ba nga mo leo le tatou mafutanga ile fiafine. Hallelujah Jesus. Ate mana ola tu le vanoa le. Te tanga ia o ia siaki oe i meia na tatou tala noa ai. E le siaki a fai le siaki al tangata ia na ia. E tu sai ma meia na tatou tala noa ai ma o nga le fiong pa ele atua. Maka le aso ulo, e ke qualified. Mata le aso ulo, mata te qualify le qualification le kaku kalongoa. Tumu le nganga pa ia, tumu le ata mai ma le poto mai le atua, tumu le whaatua tua. Amen? Ia ma le nganga isi me, maka le whaapeke kango e meisa oe ki a kongo. Maka ke qualify e avea oe masiti ako. Ole e kalesia no ulotu ai. E fai fi au le tangata, e fai mapatele, fato ati ako no ai. Ole maua nunga ngā o le tofiti ako. A kaula le tofiti ako no e lotu pope. E fai e si maurunga. Ia o tātou la, e maualunga fo e tofiti a kono. Ia e fai ngaelo i e tūlou la wale upe to e tau, e fai ngaelo i e isi tangata. Ai vai oto, o le tofiti a kono le na wala awaina ti a kono le, e makau kia le maualunga o le kilo apostolo, le au apostolo i tangata ia na tofia. Le ngei e kale sia ke lea e ko fikunga ko fia. O longo vinga ngale paua nga o kangaka nga maua e kwa nga kangaka e fiti e le quality lea. E awala ke whamasi ngō fole tika ngaka wale mea nga e whamasi ngō ka ika pe maka ka ke qualify. La so ngona ia. Mate mawhai o nga ausia e ka kou le qualification e le ena whamatala mai el tuspai. Ia whai leo la sau e tala e leari a e loinga e ke le ausia. La ale me le whai e sau kou le nei tau sanga
o la ngaluenga le la fai o le activated lo kai me ke sa ili ai le atua o le activated lo kai me fa pe nga fai kau lo kuspa ia ma e ka kalo ku le atua e fa tumu oi e le nganga pa ia o le atua ma e te talo atu i le atua na te au maia le poto ma le ata mai e fa tumu ai oi a kumu ka ka le nganga pa ia o le atua e le ko e fa vai vai e le ko e kuai e le koe kaua ngā winga. A tumu tangata e le anganga pa i o le atua, e ngau longa loko i le ali. E le koe kau ngā ia pe ke ngofo ilunga ke kakalo, e ke kua o ilunga ke kakalo, o le nau lo loto ina ia whaatumu ina, o e le anganga pa i o le atua. E le koe iese kako ngā luenga ke le koe whai o le mea nai tangata ia e alua ia i le atua, ia tumu au le anganga pa i o le atua, ia tumu au le poto, ia tumu au le whaatua atua, ia o malama i mea lilo le maa lo le atua. A tumu o le anganga pa i o le atua, e le koe whesili ngia lava lau oe commitment. E le toi tawana wina oe e whaihengi mea. Wa whapena ona e nau lava lou loto e whai ona o loua lofa i le atua. Ona o lewa e whaalongo inga wa tumu oe le anganga pa i o le atua, wa tumu oe le whaatua atua, wa tumu oe le atamai. E le toi tawana wina oe te alu e whaise mea. Wa e whaia ma le loto i ai lau complete dedication and your commitment to the Lord. Hallelujah, Jesus. Whaile sa ue tala le atua, si o lima le ali, mai whaia sa ue tala le ali. Because I can't make a decision for you. Or la wau decision o ma whai, I'm going to devote to praying, getting up every morning, and devoting my life to prayer and studying the Word of God. I have given up many other things. This is the best thing I could ever do in life. That is to devote the rest of my life to serving God. Pailo sa ua tala le atua wai. Ole avanoa le atua tu ia te oe. E te whaia ia oe le atua anga o requirements ia ngā mai. E leongi requirements e se loku. O requirements a le atua. O le mea na tu sia. E le ti a kono e te tau o na whaatino e lana tiute. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. O ia tu le vi inga ia te oe ta maa. Whaatu mawina le atua le vi inga le whaamanuma le whaane e tanga ia te oe. We bless you, Lord. We give you all the glory and honor and praise. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Amen and amen.